Iya, jeruk. Oke tuh. Lanjut lagi. Tadi HP-nya mati. Boneka Ambalabu. Frigo Camelo. Boneka Ambalabu. Cappuccino assassino. Frigo Camelo. Baloni Luliloli. Frigo Camelo. Scimpanzini Bananini. Frigo Camelo. Baloni Luliloli. Scimpanzini Bananini. Cappuccino assassino. Scimpanzini Bananini. Cappuccino assassino. Baloni Luliloli. Cappuccino assassino. Boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu. La vacca Saturno Saturnino. Cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Scimpanzini Bananini. Baloni Luliloli. Cappuccino assassino. Baloni Luliloli. Boneka Ambalabu. Scimpanzini Bananini. Kita anak kan. Boneka Ambalabu. Scimpanzini Bananini. Scimpanzini Bananini. Camelo. La vacca Saturno Saturnino. Satu lagi geser ya. Baloni Luliloli. Boneka Ambalabu. Cappuccino assassino. Baloni Luliloli. Scimpanzini Boneka Ambalabu. Baloni Luliloli. Frigo Camelo. Boneka Ambalabu. Frigo Camelo. Boneka Ambalabu. Cappuccino assassino. Boneka Ambalabu. Scimpanzini Bananini. Scimpanzini Bananini. Frigo Camelo. Frigo. Dilanjut lagi ya ini gamenya. Barusan mah HP-nya mati jadi ditutup dulu. Sekarang dilanjutin lagi. Hop. Scimpanzini Bananini. Frigo Camelo. Scimpanzini Bananini. Boneka
bergabung di Tasya Akila. Cappuccino assassino. Camelo. Cappuccino assassino. Borbaloni Luliloi. Cappuccino assassino. Panzini bananini. Frigo Camelo. Frigo Camelo. Scimpanzini bananini. Frigo Camelo. Cappuccino assassino. Baloni Luliloi. Boneka Ambalabu. Terima kasih yang sudah bergabung di Tasya Akila channel. Jangan lupa di like, share, dan di komen-komen. Boneka Ambalabu. Scimpanzini bananini. Frigo Camelo. La vacca Saturno Saturni. Borbaloni Luliloi. La vacca Saturno Saturni. Lirila. Frigo Camelo. Scimpanzini bananini. Scimpanzini bananini. Borbaloni Luliloi. Scimpanzini bananini. Boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu. Borbaloni Luliloi. Scimpanzini bananini. Scimpanzini bananini. Frigo Camelo. Frigo Camelo. Tung tung sahur. Cappuccino assassino. Baloni Luliloi. Frigo Camelo. Lirila. Frigo Camelo. Cappuccino assassino. Boneka Ambalabu. Borbaloni Luliloi. Scimpanzini bananini. Boneka Ambalabu. Terima kasih yang sudah bergabung di Tasya Akila channel. Frigo Camelo. Cappuccino assassino. Jangan lupa di like, share, dan di komen-komen. Boneka Ambalabu. Borbaloni Luliloi. Boneka Ambalabu. Cappuccino assassino. Boneka Ambalabu. Frigo Camelo. Jane mengucapkan hai. Hai lagi. Boneka Ambalabu. Frigo Camelo. Frigo Camelo. Cappuccino assassino. Boleh di komen-komen. Saturno Saturni. Boneka Ambalabu. Kudu kumaha. Frigo Camelo. Cappuccino assassino. Scimpanzini bananini. Boneka Ambalabu. Borbaloni Luliloi. Scimpanzini bananini. Lirila. Frigo Camelo. Borbaloni Luliloi. Frigo Camelo. Lirila. Scimpanzini bananini. Frigo Camelo. La vacca Saturno Saturni. Tung 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 sahur. Boneka Ambalabu. Lirila. Cappuccino assassino. Terima kasih yang sudah bergabung di Tasya Akila.
Burbaloni luliloli. Scimpanzini bananini, frigo camelo. Burbaloni luliloli. Scimpanzini bananini, ambalabu. Burbaloni luliloli. Frigo camelo. Oh iya. Scimpanzini bananini, frigo camelo. Boneka ambalabu. Scimpanzini bananini, cappuccino assassino. Frigo camelo. Boneka ambalabu. Burbaloni luliloli. Cappuccino assassino. Terima kasih yang sudah bergabung di Tasya Akila Channel. Jangan lupa di like, share, dan di komen-komen. Saturno Saturnita. Scimpanzini bananini, liri-lila-lila. Boneka Jangan lupa di subrek-subrek ya. Frigo camelo. Liri-lila-lila. Frigo camelo. Frigo camelo. La vacca Saturno Saturnita. Tung 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 sahur. Burbaloni lulilolli. Boneka ambalabu. Liri-lila-lila. Frigo camelo. Burbaloni lulilolli. Burung. Scimpanzini bananini. Cappuccino assassino. Burbaloni lulilolli. Frigo camelo. Boleh di komen-komen ya. Vacca Saturno Saturnita. Burbaloni lulilolli. Frigo camelo. Liri-lila-lila. La vacca Saturno Saturnita. Scimpanzini bananini. Burbaloni lulilolli. Scimpanzini bananini. Cappuccino assassino. Frigo camelo. Scimpanzini bananini. Scimpanzini bananini. Cappuccino assassino. Frigo camelo. Cappuccino assassino. Burbaloni lulilolli. Boneka ambalabu. Cappuccino assassino. Burbaloni lulilolli. Scimpanzini bananini. Frigo camelo. Scimpanzini bananini. Boneka ambalabu. Frigo camelo. Frigo camelo. Boneka ambalabu. Liri-lila-lila. Frigo camelo. La vacca Saturno Saturnita. Frigo camelo. Scimpanzini bananini. Camelo. Tung 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 sahur. Boneka ambalabu. Adi. Frigo camelo. Cappuccino assassino. Scimpanzini bananini.
ambalabu. Boneka ambalabu. Cappuccino assassino. Liri lari lari. Scimpanzini bananini. Frigo camelo. Scimpanzini bananini. Frigo camelo. Burbaloni lulilò. Boneka ambalabu. Kajian boleh di komen-komen lagi. Assassino, assassino. La vacca Saturno Saturnita. Yang masih bergabung boleh di komen-komen. Bananini. Burbaloni lulilò. Frigo camelo. Cappuccino assassino. Frigo camelo. Scimpanzini bananini. Cappuccino assassino. Burbaloni lulilò. Boneka ambalabu. Frigo camelo. Cappuccino assassino. Boneka ambalabu. Scimpanzini bananini. Cappuccino assassino. Liri lari lari. Scimpanzini bananini. Boneka ambalabu. Scimpanzini bananini. Yun na kagano'n ko sila din. Frigo camelo. Boneka ambalabu. Frigo camelo. Boneka ambalabu. Burbaloni lulilò. Frigo. Boneka ambalabu. Burbaloni lulilò. Frigo camelo. Cappuccino assassino. Wati-wati tadi. Ano kan? Pigeon apa tuh nih? Liri lari lari. Boneka ambalabu. Frigo camelo. Terima kasih yang sudah bergabung.
bergabung di Tasya Boneka Akila Ambala. Channel. Jangan lupa di like, share, dan komen ya. Jangan lupa Frigo di Camelo. subscribe juga ya. Scimpanzini Bananini. Boneka Ambalabu. Bur Baloni Lulilou. Scimpanzini Bananini. Scimpanzini Bananini. Bur Baloni Lulilou. Liri Lilari. Bur Baloni Lulilou. Boneka Ambalabu. Scimpanzini Bananini. Simpan sini. Cappuccino Assassino. Siapa itu ya? Liri Lilari. Toa kalau La vacca Saturno Saturni. Tapi asal rame. Bur Baloni Lulilou. Scimpanzini Bananini. Bur Baloni Lulilou. Frigo Camelo. La vacca Saturno Saturni. Frigo Camelo. Liri Lilari. Frigo Camelo. Bur Baloni Lulilou. Frigo Camelo. Ajen tuh. Hai. Ya. Teteh kalau ada. Scimpanzini Bananini. Frigo Camelo. Bur Baloni Lulilou. Boneka Ambalabu. Ya. Cappuccino Assassino. Frigo Camelo. Cappuccino Assassino. Ya. Bur Baloni Lulilou. Bur Baloni Lulilou. Liri Lilari. Bur Baloni Lulilou. Cappuccino Assassino. Scimpanzini Bananini. Frigo Camelo. Frigo Camelo. Liri Lilari. Cappuccino Assassino. Bur Baloni Lulilou. Frigo Camelo. Bur Baloni Lulilou. Boneka Ambalabu. Terima kasih yang sudah bergabung di Tasya Akila Channel. Jangan lupa di like, share, dan di komen-komen. La vacca Saturno Saturni. Scimpanzini Bananini. Cappuccino Assassino. Frigo Camelo. Boneka Ambalabu. Frigo Camelo. Cappuccino Assassino. Camelo. Scimpanzini Bananini. Boneka Ambalabu. Liri Lilari. Liri Lilari. La vacca Saturno Saturni. Bur Baloni Lulilou. Boneka Ambalabu. Ini
Lagi mang nanti gitu. Sok mungkin nanti nanti. Karena rese game na tengarja bikin. Frigo Camelo. Cappuccino assassino. Boneka Ambalabu. Bur Baloni Bilong. Frigo Camelo. Chimpanzini Bananini. Baik mas. Kita ganti ke momen masak. Masak naon ya, Mi? Masak-masak. Ganti ke masak ah. Kita masak-masak guys. Ini cepat nih. Jangan lupa dikasih Masak dulu. lengkuas ya. Tuh ini teh. Naon masak naon? Awas ya, naon. Ini dihangat jangkungnya. Sok. Sok, sok. Nih, begini. Hai, Kak Dewi Sartika. Halo, Bang. Kasih teteh salak kata dia ya. Yang Yang hai lagi, Teh Dewi. Edisi masak-masak ya. Pakai lengkuas. Daun salam. Ada daun salam. Ada daun jeruk. Nah, ini ada daun jeruk ya. Cuma main game jadi masak. Berhubung yang main gamenya udah lelah, jadi kita lanjut aja masak ya. Tuh, ini ada daun jeruk ya. Jangan lupa daun jeruknya diremes ya, biar wanginya keluar. Biar aromanya keluar. bau. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh di komen-komen ya. Ada Kak Dewi. Kak Dewi Sartika. Halo Cina Bang. Halo lagi Teh Dewi. Ini kita ditumis dulu sampai wangi ya. Kalau udah wangi, masukkan dagingnya. Dan juga jangan lupa diairin pakai air. Jadi santannya nanti terakhir supaya nggak pecah. Berhubung ini dagingnya udah empuk, jadi nggak usah banyak-banyak karena nggak terlalu lama juga. Kalau udah empuk. Luas.
Gini aja. Nanti kalau udah menyusut kita tambahin santan. Terima kasih yang sudah mampir di Tasya Akila Channel. Ini edisi di sore hari ya. Kalau tadi di pagi-pagi subuh, sekarang mah di sore hari. Sok atuh. Terima kasih yang sudah mampir. Hayu, boleh di komen-komen ya. Ini ada penyedap rasa sapi. Kalau pakai rasa ayam nanti takutnya pas saya ininya kan daging sapi, pakai bumbunya rasa ayam kayak bisa gelut. Dicas kan sepat ya. Ini itu kok ayam dicas. Ini teh ceritanya masak rendang, cina guys. Rendang ala-ala orang Bandung. Bukan rendang Padang ya, tapi rendang Bandung. Terima kasih yang sudah mampir. Hayu, ada yang mau bantuin? Boleh di kepo-kepo, di sepil-sepil, boleh ditaruh-taruh ya. Kita gulutruk supaya hipu, cenah guys. Berhubung abi mah diginanya tos reksak. Waosna tos seueur anu ieu tah ulang gulutruk sina hipu. Ada Kak Elis Lisnawati, halo Kak, halo lagi Teh Elis. Hai lagi ya, terima kasih sudah mampir di Tasya Akila Channel. Hayu, boleh ditanya-tanya Kak Elis. Kak Elis ya. Teteh pangintennya. Teh Elis Lisnawati, hayu, halo lagi Teh Elis. Ini lagi masak-masak Teh. Edisi masih ada ini daging. Maaf ya, barusan itunya jaringannya agak-agak jelek. Nih, jangan lupa digolotrokin biar empuk. Biar hipu cina gitu guys. Teh Elis dari mana nih? Teh Elis Lisnawati, kalau boleh tahu boleh diperkenalkan ya.
Teh Elis Lisnawati. Anjani cinta mungkin. Ada Kak Ismail. Hai. Hai lagi Kak Ismail. Terima kasih sudah mampir di Tasya Akila Channel edisi masak-masak ya. Kak Ismail. Ayo, mau bantuin Kak Ismail, Kak Elis, Teh Elis. Itu teh ada Teh Elis Lisnawati. Aya oge Kang Jamil. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam Kang Jamil. Hai lagi Kang Jamil. Apa kabar? Damanggun. Alhamdulillah sae Kang Jamil. Kumaha sawalerna Kang Jamil? Teh Elis masih aya kitu. Masak apa? Cenah kata Kak Ismail. Lagi masak rendang, Kang. Rendang ala-ala kampung. Rendang kampung ya, Kang ya. Bun, kamu bisa birukan gak soal nama yang udah hadir? Birukan teh kumaha Kang Jamil? Birukan gak, kalau bunda gak bisa ajarin. Masak apa itu? Kata Kak Laila. Ini masak rendang Kak. Jadi di sini masih ada yang kurban nyusul ya, banyak. Jadi dikasih lagi, alhamdulillah. Ayo boleh di komen-komen lagi ya biar seru. Kalau bunda nggak bisa ajarin, kata Kang Jamil. Ya ajarin naon Kang Jamil. Birukan teh kumaha maksudna? Soal nama yang udah hadir cenah. Soal Kang Jamil. Pertama sentuh nama yang udah hadir, terus sentuh pengelola, itu tulisan pengelola bisa jadi tim biru. Oh gitu ya, siap, nanti sok atuh ajarin gimana sentuh nama ya, nanti dicoba ya Kang Jamil. Aku nanti sama aku dicoba. Maaf aku terlambat. Iya nggak apa-apa. Kak Ismail bahannya apa? Daging sama bumbu-bumbu. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, ketumbar, pedas, teh, merica. Terus ada non muncang teh, kemiri, ada kelapa yang udah disangrai terus ditumbuk ya. Kalau rendang mah masak apakah? Masak rendang Kak Okta. Kalau rendang asli mah pakai kapulaga, bunga lawang, kayak rempah-rempah gitu. Kalau ini mah rendang ala-ala kampung. Daging apa itu Kak? Daging sapi. Daging sapi Kak Ismail. Daging sapi ya. Ada daging kambing juga dikasih, cuman gak dibikin rendang. Kemarin deh daging kambing mah dibakar-bakar aja, dibikin sate.
Ada Kang Suherna, masak apa itu? Masak rendang, Kang. Hayu, bade. Ngeraosan, pangraosankeun ya. Enak henteu nanya. Tak berhubung tos surut. Wih, mau atuh teh? Iya, payu ka dieu. Lumayan. Hayu, Kang Suherna diantos. Aya oge Kang Ismail hayu, Teh Okta. Kang Jamil oge aya hayu. Bade. Berhubung si China tos surutnya, urang tambahin santan. Tambahin santan kental. Ke apa? Hayu, akang-akang teteh-teteh di atasnya. Hatur nuhun, terima kasih yang sudah bergabung. Boleh di komen-komen. Boleh di like, share juga. Jangan lupa di apa deh Kila? Jangan lupa di subrek. Subrok bikinnya. Subrok channel Kila. Kela tuh guys. Ya. Mahese. Ya dek. Terima kasih ya yang sudah mampir. Hayu, boleh di komen-komen lagi. Tuh ini dibiarin Sina nyusutnya. Sina saat biar hipu. Nggak asin lada guys. Jangan lupa di komen-komen ya, biar like-nya seru, biar bisa sambil ngobrol-ngobrol. Bisa sambil curhat gitu. Mana ambil juga. Mama lagi masak apa? Aku mau dong. Ada Amira, hayu masak rendang. Neng Amira. Ini masak rendang ya, Neng Amira. Hayu mau Cina. Hayu ditunggu ya. Ditunggu di rumah. Yang mau merapat. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat ya. Ini teh bekas tadi wadahnya. Berhubung ada lemaknya, ada sedikit lemak, jadi supaya nggak nempel di wadahnya. Nyucinya pakai air panas ya, di itu dulu, dibanjur dulu. Bola kendi China. Supaya si lemaknya luntur. Kalau pakai air panas, jadi dibanjur dulu sama air panas. Biar si lemaknya hilang ya. Supaya si lemaknya minggat. Jadi si
wadah ini teh nih bekas tadi itu teh kita banjur pakai air panas, kita siram. Itu teh si China ku abi biar kasih paneman jadi tiis deui. Neng Amira, terima kasih sudah mampir ya. Nah ini teh bekas daging kita siram pakai air panas. Biar si lemak-lemaknya minggat tuh, jadi langsung luntur ya. Tadinya beku. Tuh ini yang di talenan juga kita siram. Jadi suka ada lemak-lemaknya. Jadi langsung minggat si lemaknya, langsung luntur dia. Jadi nyucinya nggak susah. Kita digoleh-goleh lagi. Ini kita tunggu sampai dia ngeluarin minyak ya. Dan saya kan pakai santan kental yang terakhir. Barusan tuh ditambahin santan. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh di komen-komen, di like ya. Jangan lupa juga di subrek. Alhamdulillah gane udah asar ya. Tiasa tebut tuh aca dicobian Kang Jamil. Tuh aca dicobian abina ieu nuju masak heula. Kumaha tadi teh Kang Jamil? Sentuh nama yang udah hadir, terus sentuh pengelola itu tulisan pengelola bisa jadi tim biru. Oh siap urang cobiannya. Nah ini Kang. Naon tadi teh? Sentuh pelaporan no? Kela jadi deui. Nama sentuh pengelola itu tulisan pengelola bisa jadi biru. Oh, si kurang cobiannya. Pengelola teh mana da teu aya pengelola di dieu mah? Teu aya pengelola Kang Jamil di abi mah. Tulisanna atau iya diklik deui. Tuh, kumaha nya tampilanna kieu da sanes pengelola.
Kang Jamil tuh aya tulisan pengelola di abi mah. Duka tuh nya kayak urang cobian deui. Sugantiasa. Kamu dari mana, Hay? Amo. Hah? Amo. Hah? Mau kan merek. Padahal amo yung si Nenek. Mang Jamil. Kumaha Mang Jamil? Aya Kang Ujang. Cobi ku Kang Ujang sudah. Terima kasih yang sudah bergabung. Cing, kumaha Mang Jamil teh. Keapal Mang Jamil ah? Ya Kang Ujang sudah meruas, sama habis pakai leuwas. Kumaha Mang Jamil? Ya, saya pengelola ada, saya bisa pengelola. Kumaha Mang Jamil? Teu bisaeun Mang Jamil ah. Tarang cenah eta kuat herang. Sarua bae jeung abi. Tarang herang. Kumaha Mang Jamil nya? Teu bisa Mang Jamil ah. Tapi pasti channel. Mama mau kamari dijudukun kamu tuh nyeri. Dijudukun apa tuh dijudukun? Jadi kita penyulam. Dijuduk dari kemana? Dijeduk. Hese Mang Jamil Itu motor aja. Kakak ngahina botak cenah teh kali si Mang Jamil mah euy. Awas Mang Jamil. Awas Mang Jamil mau dibere rendang. Mau dibela rendang ku abi Mang Jamil. Teu bisa engke kudu diulik heula. Tuh makanya kas asak. Mang Jamil mau dibere ah. Kalau kayak blokir Mang Jamil jadi dia aya tulisanna teh. Aya ge naon tuh Aya ge blokir Mang Jamil tulisanna. Pasti jedukun yang iya kan pasar kaki dua kan. Si Mang Jamil mah ieu dah terus pengalaman. Sok atuh gaduh ilmu teh di Mang Jamil. Oh, bagi-bagi kumaha. Banyak kudu dipin gitu. Lah, si Mang Jamil kumaha ya. Teu bisaeun Mang Jamil ah. Kudu diulik heula Mang Jamil. Kela kumaha nya. Lah si Mang Jamil aja ada tulisan kieu ya. Kumaha hese Mang Jamil? Soalnya teh tulis pengelolanya. Kudu ningali heula kana Mbah Google ge. Kayak ku Mang Jamil di ieu telepon. Kudu ieu engke dina WA Mang Jamil. Henteu teu bisa. Teu bisaeun ah. Masukkan pengguna aya ge waktu tunggu. Tuh dalam waktu tunggu aya ge. Kita nungguan tadi. Kayak jadi lila ngomena di waktu tunggu. Nya di WC. Teu bisa Mang Jamil. Teu bisaeun Mang Jamil. Tos heula keur damel. Oh siap. Mang Jamil hatur nuhun Mang Jamil.
Bisa tuh hente Kang Jamil. Kayaknya ulang ulik ke lah. Tuh tarang abi herang kieu. Aduh. Abaikannya tarang nu herang. Tong ninggal tarangna. Tuh tos asak hayu bade bade rendang. Badade. Nyebatkeun lamunan anjeun. Asawi kasih semua ente mah anjeun rek ngagoda. Ma bareng nak mere ngadeng saha. Emang si efek. Si Epi. Jauh si Epi. Serangan. Dia mah nuju musim nu hajat Kang Jamil. Musim Kang Jamil. Nuju musim hajatan di dia mah ayeuna ge tuh atos aya hiji uleman. Ke tabu apatan. Awas gabis. Tabu apatan orang meluncur kanu hajat nyungkeun sate. Lanjut sate. Awas gabis atuh. Tepuguh rasa gabungan kapalnya. Mundur itu tidak. Nah, ini dia. Biar kalau mau makan kalian. Tadi abi mau lincah. Si dia. Mah? Tadi abi mau lincah si dia. Sok mana tuh hayang? Kalian enggak? Terima kasih yang sudah bergabung di Tasya Akila Channel. Jangan lupa di komen-komen ya, di like, share, komen, dan juga di subscribe alias di subrek-subrek channel gitu. Selalu Dede Akila mah di subrek-subreknya dek. Di subrok. Subrok channel di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Dan anak sapu. Pak. Di mana? Soalnya kadek can. Bandung lah. Nah, di Banyak. Bandung.
Ada teh. Tuh, urang disapukeun heula. Supados henteu ngeres. Tuh, tarang abi kuat herang kitu nya. Abaikan tarang yang herang. Nah, di sana dari akhirat. Jadi di payun teh tos aya nu icalan tuangeun itu mah. Duka cireng, duka naon nama. Sigana pada aya pasar. Soalnya sok aya pasar malam gitu mah. Dan seanu icalan aya icalan acuk, daleman, training kalitu parabot oge aya. Pami nuju musim panen mah saminggu teh kadang 2 kali tah ayeuna mah rada lami teu aya duka tah ayeuna duka bade aya nu dagang duka moal tah si mangga nu bae nyalira nu icalana itu namanya 1 orang nu 1 orang sigana mah nu icalan ieu cireng. Au. Teu tiasa Kang Jamil kumaha cenah engke we nya di ieu dilanjut deui cenah dicobian deui engke. Terima kasih channel tong hilap di komen-komen ya. Sok boleh ditanya-tanya. Boleh ditaros-taros. Bade seputaran naon wae mangga. Seputaran beberes boleh. Nih ada Dede Akila. Halo, cenah Dede Akila. Dede Akila teh nuju batuk-batuk. Halo guys. Hello guys, itu Dede Akila. Urang ka bumi cangkruk. Kemana tuh teh guys? Terima kasih ya yang sudah bergabung di Tasya Akila Channel. Edisi live di asa beureum ge teh. Di sore ieu dicekapkeun dugi ka dieu ka dilanjut deui. Insyaallah dilanjut deui ke ba'da maghrib nya pami teu aya gelan. Ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu heula dikarenakeun abdina bade masihan heula. Bade masihan kanu hajat. Rancangan tutos arangkatnya urang masihan heula. Mun sakitu panginten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ka dilanjut deui nya.